Uyu ni Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi umaze kwemeza ko amasaha 2 bazaba bashitse i Kigali kandi ko bazaba bamaze guhindura ubutegetsi bwa Kigali. Ibi akaba abivugiye imbere y'abajenerali ndetse n'abasirikare bakomeye cyane n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi, aho abemeje ko gahunda igezweho kandi igiye gutangira ari yo guhirika ubutegetsi bwa Kigali, dore ko bo bavuga ko impamvu M23 yabatsinze ndetse ikomeje kubatsinda ari uko u Rwanda ruyishigikiye, ndetse akavuga ko mu gihe bahagarika u Rwanda byanze bikunze n'ingufu M23 ifise uyu munsi zaba zihagaze, ndetse akavuga ko byanze bikunze ibintu bikwiye gushyirwamo imbaraga zikomeye cyane. Amakuru dufise kandi yihutirwa akaba ari amakuru aturuka mu bakozi b'iperereza ry'u Burundi ndetse n'abashinzwe umutekano mu gihugu c'u Burundi harimo n'abasirikare bakomeye, nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe ndetse na mugenzi we Perezida Antoine Felix Tshisekedi bamaze gukora urunani rukomeye cyane rwo gutera igihugu c'u Rwanda, ndetse bakaba bashyigikiwe bikomeye n'ibihugu bya Buraya birongowe n'Ububiligi, aho amakuru adushikira yemeza ko bamwe mu Babiligi bamaze kugira inama Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi we Tshisekedi ko ikintu cyonyine bashobora gukora kigahagarika umuvuduko M23 iriho ari uko bafata u Rwanda. Bakaba barababwiye ko igihe batarafata igihugu cy'u Rwanda byanze bikunze bizarangira M23 ngo n'ingabo z'u Rwanda bageze Kinshasa bagahirika ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse bakazahirika n'ubutegetsi bwa Gitega bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bityo bakaba basabye Ndayishimiye na Tshisekedi kugira ikibazo icyabo ndetse bakafatanya mu bikorwa byose. Bakaba basabye Ndayishimiye gutanga inzira no gutanga ubufasha bwose bushoboka no gushyigikira Kongo bimwe biboneka, ndetse no gushyigikira Ububiligi amaze bagatangiza intambara rutura yo guhirika ubutegetsi bwa Kigali, nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze igihe abyidoga avuga ko ikimuraje ishinga ari uguhindura ubutegetsi bwa Kigali, amaze akimika aba FDLR basize bishe ndetse bashize u Rwanda mu kaga. Aba FDLR bashize bakoze jenoside yakorewe abatutsi, ndetse amakuru adushikira akemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye mu bikorwa ahugiwemo, aho ari gukora amanywa nijoro, yamaze gutegura umurwi ugizwe n'abasirikare barenga ibihumbi 10 bagizwe na bamwe mu bakomeye muri Wazalendo, ndetse bagizwe n'abarwanyi bakomeye cyane bo muri FDLR ndetse n'abasirikare kabuhariwe mu kurwana b'u Burundi. Ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko mu gihugu ca Kongo Kinshasa hamaze guturuka ibigwanisho, aho amakuru adushikira yemeza ko ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye hamaze kugwa indege 2 zitwara imizigo mu gitondo c'uyu munsi, aho izo ndege zari zipakiye amamisire ndetse zipakiye ibibombe, zipakiye amadroni ndetse n'ibindi bigwanisho kabuhariwe byo gufasha ingabo z'u Burundi n'aba FDLR gufata igihugu c'u Rwanda. Ndetse amakuru ahari akaba ari yuko ingabo za Kongo zigiye gukomeza urugamba zigakora ibishoboka byose kugira ngo M23 ntirenge Uvira, ariko izindi zisigaye ziri mu bice bitandukanye bya Kongo zikaba zigiye kuvanwayo zikazanwa mu Burundi, aho zigiye gushyigikira bagenzi babo mu kugaba ibitero bikomeye cyane. Aho amakuru adushikira yemeza ko hari n'ibigwanisho rutura byari bimaze igihe biri Kareme nabyo byatangiye kuhakurwa byerekezwa mu mujyi wa Bujumbura, aho bigiye gutangiza intambara ikomeye cyane ku Rwanda. Amakuru dufise kandi yizewe ndetse n'igihugu ca Kongo cyamaze kwemeza nuko mu karere hagiye kuba intambara iteye ubwoba, aho Perezida Tshisekedi mu ibaruwa yandikiye Amerika yemeje ko Burundi butazihanganira ibitero biri kugabwa n'u Rwanda, ndetse
akaba yagaragaje ko Uburundi bugiye kwivuna, bityo Tshisekedi akaba yahishuye ibanga ry'uko Uburundi na Kongo byaba bigiye gutera u Rwanda. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wifuza kuzajya uwa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube ya GATV, ukaba utarabyonda cyangwa se utarakanda kuri subscribe, bikore kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida Evariste Ndayishimiye abwiye ingabo ze ndetse na FDLR ko bafatanyije ndetse bagashyira imbaraga hamwe gufata Kigali bitabasaba amasaha arenze 2. Amakuru adushikira kandi yizewe aturuka mu nzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari amakuru aturuka mu iperereza ry'u Burundi, yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gutegura ingabo zirenga 10,000 zo kurwana n'u Rwanda, ndetse uwo murwi akaba ari we uzinjira bwa mbere, mu nyuma bagahita bohereza abandi baje kubaha ingufu. Amakuru dufise ni uko Perezida Evariste Ndayishimiye yarebye mu barwanyi afise kabuhariwe mu gisirikare cy'u Burundi, akaba yatoranijemo abagera ku 3,000. Akaba yongeye gukora ikindi gikorwa gitangaje, aho yahamagaye FDLR ndetse agahamagara na Tshisekedi ko bashaka ibindi 4,000 biturutse muri FDLR ariko bimenyereye urugamba, aho amakuru adushikira yemeza ko 1,000 cyaturutse Kinshasa mu basanzwe bacungera umutekano Perezida Tshisekedi, ariko akaba ari aba FDLR. Abo bamaze gushika ku butaka bw'u Burundi, baza basanga ikindi 1,000 cyari kimaze igihe gikorera imyimenyerezo ihambaye cyane mu ikambi imwe ya gisirikare mu gihugu cy'u Burundi. Abo bakaba bamaze kuba 2,000 ndetse bakaba bategerejwe ibindi 2,000 bigiye koherezwa na Etat Major ya FDLR iri muri Kongo, aho amakuru adushikira yemeza ko abo nabo bamaze kwiyegeranya bagiye guhaguruka bakaza, ndetse bakaba bari buhagurukire ku kibuga cy'indege, aho amakuru adushikira yemeza ko bagiye kururukira ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye. Amakuru dufise kandi yizewe, ndetse akaba ari amakuru twatohoje mu bihangange bikomeye cyane mu butegetsi bwa Ndayishimiye, nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yifuza gutera u Rwanda anyuze mu mpande ebyiri. Amakuru ya mbere aremeza ko Ndayishimiye yifuza gutera u Rwanda aciye mu Kirundo, aho bizahita bimworohera gushikira Kigali, aho avuga ko namara kugera mu Bugesera ari igihe gito cyane agahita agera Kigali. Akaba ariyo mpamvu yatanze amasaha 2 yo kuba afashe Kigali, mu gihe u Rwanda rutakura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo na 23 isubira iwabo mu Rwanda. Ndayishimiye avuga ko igihe u Rwanda rutakura ingabo zarwo muri Kongo ngo na 23 isubira iwabo ariho mu Rwanda, ngo byanze bikunze iyi ntambara idashobora guhagarara. Ndayishimiye kandi arifuza gutera u Rwanda aciye mu Bugarama akambuka Rusizi, agatangiza ibitero bikomeye cyane, ndetse akavuga ko ibi byose azabikora mu ntumbero yo gutatanya intambara ndetse no gutatanya imbaraga z'ingabo z'u Rwanda. Arabizi neza ko ateye ahantu hamwe byamugora gutera intambwe n'imwe, akaba ariyo mpamvu ashaka ko abasirikare b'u Rwanda bacanganyukirwa ku buryo babura icyo bafata n'icyo bareka, ndetse abamugira inama barimwo Ububiligi bakamubwira ko igihe azaba atangije intambara ku Rwanda, za ngabo za Kongo bizabyorohera guhita zisunika M23 igasubira inyuma, kuko izahita ibura ubufasha bwose buturuka i Kigali, kuko u Rwanda ntiruzabura gucungera imbibi zarwo ngo bujye gucunga Kongo. Ibi nibyo Ababiligi bamubwiye. Amakuru menshi ava mu nzego z'umutekano mu Burundi akemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho agifise umugambi ndetse yamaze kunoza wo gutera u Rwanda afatikanije na mugenzi we Tshisekedi, ariko ko bamwe mu nzego z'umutekano bakomeye cyane batari kubaremera uwo mugambi wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba n'abatangiye kubigaragaza ku mugaragaro, aho bamubwiye ko naramuka
akoze ikosa agatera u Rwanda bazahita bitandukanya nawe ndetse batazaba bakiri kumwe nawe. Ababimubwiye akaba ari n'abakomeye cyane mu mugambwe CNDD-FDD, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko Ndayishimiye nawe yamaze gutegura yuko abazashaka kumuhagarika ku mugambi afise wo gutera u Rwanda uko byagenda kose atazabihanganira na gatoya, kandi ko azakora ibishoboka byose akabahirika akabafunga nk'uko yapfunze na Generali Arengiyome Bunyoni, aho amakuru adushikira yemeza ko hari umutegetsi ukomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi waba ugiye gufatwa agapfungwa mu ntumbero yo gutera abandi ubwoba kugira ngo bashigikire Perezida Evariste Ndayishimiye muri no ntambara ari kuberekezamo, ndetse muri no ntambara ari gushaka gushora ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufise kandi yizewe ni uko muri kano karere ngo hagiye kuba intambara ikomeye cyane, ibizatuma abanyaburaya bakomeza kwitwarira imitungo kamere iri muri bino bihugu, yaba u Rwanda, Kongo n'u Burundi ku buntu nta ubibabaza, kuko bateganya ko intambara nimara gutangira ku Rwanda, u Rwanda rutazihangana na gatoya, ahubwo nabwo ruzahita rutangiza intambara ku Burundi, bityo intambara igahita iba mu Burundi, muri Kongo no mu Rwanda, ndetse bakavuga ko bazaba bamaze gutsinda, kuko kubona aka karere karimwo kajagari bizabungukira cyane, kuko bazajya bahenda uruhande rumwe kugira ngo rubahe ibyo rufite, urundi rubahe ibyo rufite baruhe ibigwanisho, ndetse bo bakavuga ko bazabona nabo bagurisha ibigwanisho byabo. Icyo bikoze ntabwo tureba ku ruhande rumwe, twagerageje no kureba ku rundi ruhande rw'u Rwanda, naho tugerageza kuhakura amakuru ahari, aho amakuru ahari ari uko ibi byose ingabo z'u Rwanda zibizi, ndetse n'igihugu kizi neza ko u Burundi na Kongo bari gutegura intambara ikomeye cyane ku Rwanda, ndetse ko atari ubwa mbere babigerageje, dore ko no mu minsi ishize bagerageje gukora intambara, ndetse bagerageje gutera u Rwanda baturutse Goma ngo bambuke Rubavu basenye u Rwanda, ariko kubera ingamba z'ubwirinzi zashyizweho na leta y'u Rwanda ikunze no kugaragaza, ariko leta ya Kongo ikunze kuvuga ko ari imbogamizi kuri yo, byatumye basubiza ibitero inyuma. Kwinjira mu Rwanda biragorana. Ni ukuvuga rero ko ingabo z'u Rwanda zimaze igihe ziteguye iyo ntambara, ndetse zizi neza ko isaha n'isaha intambara ishobora guturuka Kongo cyangwa igaturuka u Burundi. Amakuru dufise kandi yizewe ni uko mu ngabo z'u Rwanda harimwo umutwe kabuhariwe abo bita aba Special Force bamaze gutegurwa barenga 5,000. Abo ngo ntago bazarenga, bazahagarika iyo ntambara igiye guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru dufise ni uko bamaze kwegera hafi y'u Burundi, ndetse biteguye ko igihe Burundi bwatangira kohereza abasirikare babwo n'aba FDLR ku butaka bw'u Rwanda, bazahita binjira mu Burundi bakajya kubatangira, amaze abamaze kwinjira bagahita bicirwa mu gihugu, mu gihe abo bazahita bakomeza bakajya guhagarika ubutegetsi bubi bushaka gutangiza intambara mu karere. Amakuru dufise kandi ni uko igihe u Rwanda bwabona umusirikare w'u Burundi cyangwa umu FDLR n'umwe aturutse mu Burundi yinjiye ku butaka bw'u Rwanda, ariho u Rwanda ruzajya rwakiyerekana mu karere, rukerekana imbaraga n'ubushobozi bafise. Ibyo byo kuvuga ngo u Rwanda ruri muri Kongo, ngo iyo aba ruhari ruba rwaramaze kugera Kinshasa kera. Rero ngo nibakomeza kubanduranyaho bazabona imbaraga z'u Rwanda, ndetse bazabona ubushobozi bafise. Amakuru dufise kandi akaba yemeza ko zimwe mu ngamba z'ubwirinzi zafashwe n'u Rwanda mu gukumira iyo ntambara igomba guturuka mu Burundi, harimo intwaro zikomeye zamaze kugezwa ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko abatekinisiye ba RDF bamaze kugera mu Burundi, aho batangiye kwitegereza ibikorwa bitandukanye by'igisirikare cy'u Burundi, ndetse andi makuru akemeza ko mu ngabo z'u Burundi zo hejuru harimo rwose n'abasirikare bakuru b'u Rwanda bari gukorera u Rwanda, aho igihe u Burundi bwatangiza intambara kurwana, ikintu cya mbere u Rwanda ruzakora ni uguhita basenya ibirindiro byose biri mu gihugu cy'u Burundi, kuko aho biri hose barahazi, ndetse n'abayoboye urwo rugamba barabazi, akaba aribo bazaheraho barasa gushyika
ku bantu ko hari ibyo bikoresho byose, aho amakuru adushikira yemeza ko Ndayishimiye ikosa ashobora gukora ari ugutera u Rwanda. Icyo dukora ni ugutohoza amakuru ukamenya ibiriko biravuga tukabibashikiriza tunyuze kuri uno muyoboro wa YouTube.